Meda se me mwakwaba. Bedroom health tips na o share medidi afia. Fasedama endpoint homeopathic clinic na daroma. Jumedi ye de ebro wa woni yatena ne de. Wasuan de pa nyame hira wonso enne na di kan. No problem. Ye wie ne ne na wakoso ane yatena every day nkwa hoden wo kwa. Frequent urination. Ye ne Dr. Edubuaten ena edisa enkomwe enne ye hwe treatment. Doctor, yamwakwaba. Bedasepa. Ya na senior share treatment. Why are they so na wotwe mu nkoma woni ye de. Bedasepa. De na wotwe nkomo nyina me bɔ ne tofa na me kase. Johnson tentem ya me ehunu se Johnson tentem. Ekoburu so bebre ya. Enye. Na de ebem wo hunu se wo Johnson tentem no ene se wo Johnson no eba ebia frequent intervals. 30 minutes, 45 minutes na Johnson de. Na Johnson de. Na obi awo so de Johnson be enan kosi be du. Sana de ache. Ene yesa mi ehunu se Johnson mpem bebre na wo Johnson na wo so wote. Wo Johnson na be memu ye wo ya na wo be mu ye wo ya na emu hyehye wo ana wo Johnson na moja di mu wo Johnson na scent e wo Johnson nim wo Johnson na wa ya ase ye wo ya Johnson kan wo na wa antu amika na wo Johnson agu ho we mu nyina ya de ya be kire wo se there is more to it than just Johnson edinti yenya sa any of these things na ma ye mfa ne tra se oh me de me num so yi dodo enti John so dodo na me nom no obi ohana ne diabetes no ode ba ntemo a na ka etimi reverse diabetes dum pempenso obi a endpoint kwa etimi hwe etimi dum pempenso obi untimi nya ho adwuma bi se kidney dum pempenso obi stage 4 stage 3 enya endpoint asem kwalebu stage 4 stage 5 yado koto dialysis so yewia yado kwakoto wan hwie kura no a yes ye transplant na de bia na ya ka se kidney transplant ya na de bia no me ka kire tiefo no se nya se ye transplant na ho ato ja se ye obi dia ma wona ja se no ano no abi se ye transplant obi dia ma wa wo be sa no maduro sanya wo dia wo be no maduro sa bosome bia wa anya aduro ka nya be 5000 Ghana cedis wo be no sa ko so be wu ena no kra wa hwe yie kra etimi sa feli ebebre etimi dia na sa feli bia because the cost of it no to Johnson tentem yade a signify a lot of yade bebre I woni pada sani ho say ye hwe ye Johnson the frequency of your Johnson year ka bebre no ano nya se o mu kidney ko say ko dum pempenso a am ko da dialysis so enya se ka bebre no a enya diabetes o mani ekofira ye ema o mo nervous system no e break down ema itimi bu o mo ema ye twa bi mo na twa bi mo nsa da bi ema bi mu kra ye sexually weak bebre no ye hu ni ntemo a Johnson no pay attention to the Johnson the frequency of the Johnson a enya sanke ye share no rubber because oba bi wo a ne bladder na ye so weak say wan ya share no rubber na ya mo ne pampers ya e kwa bia so ba Johnson agu no ho e je dia kan nyina na say ne treatment ne say wo Johnson wo obi a oba na be ma na akwala wo Johnson ntentemo a enkasa wo ya akwala nti wontimi nya akwala betuma nya kidney yade akwala betuma nya diabetes akwara betuma cystitis bladder conditions akwara betuma infections eti frequency of urination has nothing to do with akwala nothing to do with oba nothing to do with oba obema akwala oba ebetuma such condition obi a wonya sa de ni bia no de memfa enfa nkohye no ma enno a mehwa am say da no bi menua bi a mekono me na ma menyo tentem no bo modern say obetuma cheke easy to walk in to any hospital, including endpoint to Homeopathic clinic. Now, about now, I check it. Head the entire Johnson tentem. You check your sugar. Nanya na Johnson tentem. Oh, ya bear my check prostate. Okay. You check prostate, you know. Na se free noa. You bet check kidney. You check in free no bet check urethra. Okay. You bet check o bladder. You winning in a year. You bet check Johnson no. A be a way of excretion. Ene ema wede ema wo Johnson tentem wo your bass at the same time you bet match bia na wo de sugar e bia na cystitis e bia na infection e bia na aduro bi hu sunsanso aduro bi side effect kra na ema Johnson tentem eni nti ye bet ma ye sa check no lab and scan ye dima hu ade kra e de sa de ye fe ne se frequent urination no ababeso ye wo ye mfa sa topic very 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 careful ye ntie ni ye pa na se o pese obeye any of this check ehunu se
sa condition bi wo ho de a wo akra ya was spintex road shell signboard wo Kumase Chronom Aboahia Angel School na chipe wo Tachiman Hensa opposite Josbo filling station Takrade Anaje Queen of Peace Enzema Eziama eho ne wo Tema Committee 22 eho na end point Homeopathic clinic wo yade bi ha obi a wadaroma fa number no na frɛ me na me ma ho akwankyerɛ consultation e free me charge usika na me ma ho nimdie number no 0244 86 7068 0244 86 7068 yada tifo nyina then say that say na watchi mu nkoma oni ye die Dr. Edubuaten na yete ne nka no endpoint Homeopathic clinic adaroma ene ye de bro wo na watchi ebesimu se nyina yete ase ne nkwa hoden ewo hɔ a ye be say di nkomo foforo wa pomuden mo midin afia amankwa tamaklo